kuko mwanzo wa program ya Kigamba intura Uganda Matters Parish nkuhereza nashemerwa kuba nimwe kandi mbashira mu kwezi kusya kwa kashatu kandi hasande ya kashatu umwire gwo kisibo mwe bari munonga nikushaka tutawusha umwisina rya patiri ni rya mwana rya mutima rukwera mukamarhango mnyambabazi nitkusima ahabwa amagara nitkusima abumwana wa Yesu Kristo owayiriza umunsi okutujuna kandi wowe nyine akatwereka ko niwe muhanda n'amazima n'amagara wowe nyine erizoba natugambira ngo tushemeze amagara gitu aho kwa n'inyaruju yawe nitkusima ahabwo kutujuna kandi tukusima abugumano twaterera no tureberera n'ikigambo cyawe n'amasakaramentu no kutubwire bukuru ubwo kisibo obuturiyo ntongera kushemeza amagara gitu ngo tugarukane niwe kandi tugarukane abatayi bitu mwene yohereza amana ga mutuma wa urukwera ahari ito baryaha amana ga mutuma urukwera ari wemna orabe aina kakwate nempurizaneji ashaheji kigambo cyawe kitahe umutima kandi techo cyonka tuhinduke tugire ntwazanonji ahabwo burungi bwitu nabatayi bitu ubusinge bwawe butegeke urukundo etubangire tugume turyabawe kandi tugume turukurungi nabatahi bitu bona ebyo twabishagara umuri Kristo Yesu mukama witu Ruhanga umushoborozi wabyo nabahumugisha patiri na mwana na mutima rukwera amina yabare mnonga father ahabashara kandi tuza kugendera kimwe ahatucweka citu cerizoba cy'ikigambo Tuzatandikana n'amashomo tugari izuba ishomo ryo kubanza naruga mu kitabo cyo kuruga umutwe no gwa 20 ucaro gushomo kubanza mpaka hagwi 16 eberagira 10 bya Ruhanga akagambe bgambe byona nagira ati ninye mukama Ruhanga wawe wakwihira umunsi ya Misiri umunju yo buhuku utarigira bya Ruhanga bandi nyowendiho utariyekorera ekishani cyona ekibizire no bucakube ekishani cy'ekintu cyona ekirya higuru mwiguru nari ekiryo munsi hasi nari ekiryo mu mizi okuzimu utaribinamira kandi utaribihereza aha kubanye we mukama Ruhanga wawe Ruhanga wihato ntura abana ebyo kushisha bya bishebo abarukunyaga okusya habo businje bwa kashatu no bwa kana konka abana abarukunkunda bakorobera ebiragiro byanje bagirire mbabazi okusya businje 10 utarizanisi izina rya mukama Ruhanga wawe hakuba mukama tari mubara nkotine rubanja uri kuzanisa izina rye ijuko kweza ekiro cya sabato umubiro mukaga ugumokore obwo numo wakorera imirimo yawe yona konka kiro cya mushanju niyo sabato ahari mukama Ruhanga wawe utarikoreraho umurimo gona iwe nari mutabani wawe nari muhara wawe nari muhuku wawe nari mzana wawe nari amatungo gawe nari omunyihanga nari omukayawe ahabwo kuba ombiro mukaga nimwo mukama yahangira igurnesi enyanja nebirimo byona akahumura ahakiro cya mushanju nico mukama yaheriro mudusha ekiro cya mushanju akaceza utine shona nyoko obone kumarebero binjo munsi eyi mukama Ruhanga wawe aruka utarita utarishambana utariba utaribeherera mutahi wawe utariyetengenju ya mutahi wawe utariyetenga mukamutahi wawe no yakubo muhuku we naro mzana we narenteye narendogoya ye no bucakuba ekintu cyona ecamutahi wawe ishomo ryiti ryagatiraho hamwe n'akasingi ishomo rya kabiri neruga umbakorinso bwo kubanza
omutwe gwo kubanza ntuza kushoma omukirongo gwa 22 mpaka ha gwa 25. Abayudaaya bashaba obumanyiso n'Abagriika basherera obwenje konkitwe tuburira Kristo owabambirwa ha musharaba kandi ogwe Ruhanga kandi ogwo aha Abayudaaya n'enkongi naha abanyamahanga n'obushemu konka hari abo abarikwetwa Abayudaaya n'Abagriika ni Kristo amani ga Ruhanga kandi obwenje bwa Ruhanga mumanyengu obushema bwa Ruhanga n'obwenje okukira obwenje bw'abantu kandi n'obweremwa bwa Ruhanga n'obw'amaani okukira amaani g'abantu. Ekigambo kikitagakira Ruhanga akasingi. Mbwenu amakuru marungi aguturi kushomerwa ahagwizoberi agatebekanisiibwe nagaruga amakuru marungi agahandikirwe Yohana mukama bene imwe hanga agana amakuru marungi ga mukama w'Yesu Kristo nko gahandikirwe Yohana tinwa kibi cyawe ayi mukama. Yohana umutego wa 2 mushororongo gwa 13 okika ahagwa 25. Ekiro cy'obugenyi bwo kwingurwaho kw'Abayudaaya kucyabire kiri kushika Yesu yene mu Yerusalemu kuyatayira muri nyarujo yashangamwa abantu abari kutundira mwente n'entama n'enkombe n'abari kuhingisa empiha bashitami nibazihingisa yagira tugoye yatwogoshamo umunyafu yababingo muri nyarujo bona hamwe n'ente n'entama yasheshe empiha zabara kuzihingisa yajumike meza zabo ati yagira abari kutunda enkombe atumuyeho ebi byona mureke kwindura inju ya tata akajagiro bwanyuma abatendekwa be nuko kwijuka ibigambo by'omu byahandikirwe ebikugira bitokugirira enju yawe eihato kuryamaraho. Abayudaaya bamugarukamu nibagira bati nikamanyiso ki akora kubasa kutworeka kuhamya ekyakukoresa ebyo. Yesu yabagarukamu ati nimushenye nyarujegi haza ngimusye ombiro bishatu. Abayudaaya bamugarukamu bati nyarujegi eyamazire emyaka 86 neyombekwa iyo nogimusya ombiro bishatu. Konka nyaruju yagambireho n'omumbiri gwe. Yesu yasokira mubafira abatendekwa be bijuka kuyakigambire bikirize byahandikirwe n'ebyagambire. Ebiro byamazire omuri Yerusalemu ahabugenyi bwo kwingurwaho abantu bingi bakamwikiriza ahabwo kureba obumanyiso byakozire. Konka Yesu we tiyabahwerwayo ahabwo kushangwa namanya abantu bona kandi akaba atarikwetenga muntu n'umwe kumugambira by'abantu ahabwo kuba we akaba namanya ebiri omu muntu. Amakuru marungi ga mukama w'Yesu Yesu Kristo. So kuko nanagambire mu kutandika nitubakira kandi mbakira ninkwakira asandeji eyakashatu mu bwire bw'ekisibo ninkwakira omukwezi kusya kutwatandika kwa kashatu kandi niko kwezi okuturagaruke tukatandika kujagurizamu emigenzo mikuru ya Pasika. So ninkwakira omukwezi okumutanda abakyara ni mangu betebeganizo kujagurizamu ekiro kikuru cyabo cy'abakyara. Hariho nebindi emikoro etebeganisibwa na plani z'abantu bine omukwezi kwa kashatu. Konka hati ninkwakira mu kigambo cya mukama ninkwakira bagana amashomo agatebekanisibwe ahabwa sandeji omunsi yona ahabwabo abikiriza Kristo
migenzo yo kushaba. Ninja kutandika n'amakuru marungi abo kuba ngo gakwija kutuha ebindi byona ekibikumanyisa. Yesu Kristo akataha omuri Nyaruju ninga ndyete eiramizo eryenkora eyabire ry'Ekiyudaya. Ubu wewe nyine yabire atakizire atakatankire kwegesa hakara amaramizo g'Ekiyudaya aguba bintu baramizamu haza nawe akazayo kweterana abatahibe kwewe natahamu yashanga abantu akirya muryango atakakiro munda yashanga abantu bahugiro mu byo kuguza nabagura nabahanise mpihan yahareba hari ikigambo kiyagamba ngo kaba akajagiro ntubasaketa nkakatare tubasaketa nkogo butaro butuyino uko bikomere bituyino mbyaro bitoko niko kajagiro yareba umumisho genji ya Ruhanga hariho ibintu byinji ebiryo nibiha abantu Ruhanga nibiha amuramwa ninga hariho ibintu byinji eby'abantu bahugiremo omwanya wo kuramya Ruhanga wenyine mukama w'amagara. Yabiba bingisanko kutwahurira habwa bahurira amakuru marungi yabibisaho ibindi yabihirka naba bintu babiguza yababinga niba bintu baguza ibinji yabiyamu. Makuru marungi hago ngo gamwe twahurira mu kigambo cyo kugira ngo kugira enju yawe ihato kuryamaramu. Bwe ni nyenda twitegereze ejenju ya Ruhanga eyaretire Yesu Kristo yasasa kuyashangire hariko kujabirira. Ejenju ya Ruhanga eye Kristo yagiriri hato kandi eri kugambwaho ngo kugira enju ya Ruhanga ihato kuryamaramu niyeha. Mwene tata tinkwenda kushibizayo akwebhandiko byinji ombiburo mu nibitugambira ngo enju ya Mukama niwe ninye. Turukumanya ko ryenju ya Mukama tumurukumanya ko muri enju ya Mukama kandi muri imwe harimo mutumur kwera. Kristo namazima akashemezaho aho yabe nashemeza nabu yabingireho akababinga ecyo kikaba nicyorekera ekikukiraho nuko okushemezwa kw'amagara gitu okayo amagarage ahabo kushemezitwe abana ba Ruhanga abantu ba Ruhanga. Mbwene enju eyinkuza kugendaho munonga no kwetegereza eryenju ya Ruhanga eyi Kristo iniri hato eryenju ya Ruhanga eyi Kristo arikwenda ngo eshemere habeho kuramya Ruhanga kwa mazima kutari okugira mu bindi go amagara gawe ngo amagara ganje kandi ago magara ganje ngo yaherire amagara ge ngo ejo eryenju ya Ruhanga eshemere itwa ba Ruhanga tushemere tubikurungi. Enju ya Ruhanga ejo ngo umutima gwawe ngo umutima gwanje n'amagara ganje nagawe shomo ryo kubanza rirutuyisya kandi rutuworeka ebyakubasa kugihindura akajagiro ninge byakubasa kugihindura enju nungi ya Ruhanga. Shomo ryo kwanza ryandurwa mu kitabo cyo kuruga umutwe ogwa 20 kuyamushorongo ko kwanza kwika agwi 17 iwe nanye nirutana kandi rutuyisya ngo haruhe biragiro bya Ruhanga 10 ecyo kubanza no bukirabe n'ikihebwa ebigambo by'inje cyetorire no shabwa ngoramye Ruhanga umwe wenka omukundire kimwe no shabwa ngoramye Ruhanga umwe wenka oreke kumujwanzya oreke kutahe bindi ebitari Ruhanga
niritushaba ngo koraramye Ruhanga omwe wenka kurungi n'omutima murungi noija kuba wahinduka enju ya Ruhanga etetorirwe akajagiro noija kuba ori enju ya Ruhanga erikutahwamu eyi Ruhanga arikutahamu atabandize kubugana ebikuzya atabandize kubugana ebikushisha atabandize kubugana ebyaine nabyo eihato nk'oku twahurira omu ishomo ry'okubanza. Nahabwekyo kuwakuba otakuramya Ruhanga omwe orikuramya emandwa abachwezi abafumu ori omu mibazi mibi ohugiire omu migenzo y'oku n'oku otakuramya Ruhanga otakumuha ekitiinisa orikumujoga otakumanya obushoborozi bwe amazima garigo omu kukora otyo amagara gawe nigaba gari akajagiro noba otari nyaruju ya Ruhanga nk'oku Kristo yakwenzire abe niko yagishanga abe niko yagitahamu. Ishomo niryo rimwe ryagumizamu ryagira ngo otarirahirira busha izina rya Ruhanga rya Mukama Ruhanga ahabwokuba taribura kufubira omuntu owarahirira busha izina rye koraze kuba enju ya Ruhanga ekire eiramizo rya Ruhanga erikire Kristo arikwenda atahemu atabugine ebyakajagiro aha muryango rebeka ngo ryo w'amazima nohereza izina rya Ruhanga ekitiinisa ahakuba niwe Mukama Ruhanga wawe kandi izina rye rishemeye kurebwa ekitiinisa nahabwekyo shemeye kuba nohereza Ruhanga ekitiinisa kuwakuba otakukikora kuwakuba norahirira busha izina rya Ruhanga norijabiriza norigamba kubi ubundi bamwe nibarijoga abandi bagira ngo na Ruhanga atari mu kantu abamwe waba ryotyo amagara gawe nigahagaryo getorirwa akajagiro ako kwenda ngo Kristo ayogoshe otunyafu akakajagiro akabinje kargo mu magara gawe obone kuba nyaruju ekire weno rakubugane na Ruhanga orukuza kuturamu bashanje buzima ko ori nyaruju ya Ruhanga uri omwana wa Ruhanga ohikire. Gumoyishe ekiro kya Sabato okirinde kirye kirikwera obwiro bw'enyuma ho bakana bajenusa orwa mukaga niyo yabireri Sabato uko babiri nibabara konkitwe abo kwikiriza Yesu Kristo kuyafire yazoka hizoberi yazokireho niyo itukujaguriza wati sande kurugobo hatandika amagara masya agabantu abenda ganensya nabwe izoberi twatangiye kwereza ekitiinisa neri Kristo yayorekireho ngo haraho amagara gandi bwanyuma ya rufu kandi haraho amagara agaba bacungwirwe ebyenyuma byahwaho twatandika endaganensya nabwe kizoba rya Sabato rikaba ruho muntu aza y'ikiyudaya konka hatito abo kwikiriza Yesu Kristo izobere tukweraho Ruhanga ekitinwa neryo Kristo yazokireho akwa kuyazokire twatandika amagara masi mbwenu ubundi no wasakwa no kikunda kwereza rya Sabato rya rwa mukaga ninga no yikiriza kuri wenda ganensya kwereza izoba rya Ruhanga rya sande ekitinusa rihereze ekitinusa mu bwijire konka kuwa kubota koziroti biri ha muryango gwawe aha muryango gwo mutima gwawe hariho akajagiro akariyo Yesu akarukwenda ngo asimureho akuhindure utandike kukoratira ebiragiro bye utandike kukoratira ekiragiro cyo kwereza Ruhanga ekitinwa ayizoba eriyo kumaramizaho nagumizamu atahebinde biragiro otine shona nyoko hereza abazire bawe ekitinisa leka kuba umunyampaka ekirengere leka kuba umuzigu w'abazire bawe leka kuba joga leka kubime ekitinisa kuba notwazotyo akona kajagiro kariyo magara gawe tokabire nyaruju ya Ruhanga ekire eyekitinisa otarita kuba noita uyegarcyo obwiso bwibara miringo okwita abantu mukubagamba kubi okwita abantu mukuyahamwenda okwita abantu manyumu omukubaruga okwita abantu mukubageresa biniga
iwe wenko kugira kiniga cyenzika ukashanga utakusasira emiringo nkejo yona nikaba kari akajagiro kari mu magara gawe haza Kristo nayo gosho tugoye ngwaka kwiyemu ubase kubanyarujo ekire obenji ya Ruhanga ekire uburyo butabwe obw'ekitinwa nagira ngo utarishambana mu miringo yona okushambana uko abashwirwe n'uko abashwirwe n'abashambana n'abandi okushambana ko batashwire n'atashwirwe ubushambani oburi omumihanda itwejusa social media byempuruzane bitwejusa ubushambano buruhobo ebishani byabwo embozi zo bushambani ebyetengo byo bushambani nebindi nkebyo byona miringo yona akona kajagiro konka ko wakwerinda wabyihamu nobanyaruje shikire Kristo yaba natahamu nashangashimire natacyetaga kugusho tugoye tuguza kubanza kwirusya kwihaho ebyo ebyakajagiro tariba ubwibe bwona ubwo kunyaga ubwibe bwona ubwo kwibo bwo kwambura ubwo kutera kondo ubwibe bwona ubwo kurya ebatakwire ubwibe bwona ubwo bugobya kugobeza no business kugobeza no umundaganizimu kuba mukozire ubwibe bwona bw'emiringo yona ubwibe bwo kunyagombe gombe abakafuna kurebya abantu mukabatutura mukabiho mu byabo nebindi byona nkebyo ubwibe nko Ruhanga natshaba ngo buturjeho tubure buturjeho haza tubone kuba nyaruju ubutaho bwa Ruhanga ubushemire yatugira ngo tureke kubeya no kubera abantu ebishuba embozi zitaterire okugambe byotakuhamya nango bundi nanebyo kuba no hamya yetwaro banzo yitegereze cyo kubaza kukigamba no kubaza kukireberera kureka ngo tuwagwisakagwe okwetenga kubi kwetenga kubushambani okwetenga ibintu by'abandi okenda ngo bicwekere okwetenga ibintu by'abandi okenda ngo bishishe okwetenga abantu babandi okebwa abawe okwetenga ukashangano yetenga abazire babandi abawe utakuba baramwa amagezi okwetenga omukazi wabandi wawe kamuhindure ekifera okwetenga omushija wabandi ukashanga omushija wawe utakumbara mu magezi okwetenga ibintu by'abandi by'imiringo yona Ruhanga natshaba ngo akajagirako tukeyemu haza akajagirako kukararjeho atahe kurungi omunjiye enjiye ebeyo buteka eyekitinwa nubwo mutima gwawe nubwo magara gawe nicyo kitinwa cyawe icyarukwendeza nko muntu urukwikiriza Ruhanga bene tata abakundwa wena umpurikirize ningo bundi uriyo nondeba Ruhanga iki Kristo yakozere hariya ubyabinga babintu batundura hariya umishoga ganyaruju akabagenderiro okoreka ngo enjiye ubutaho bwe ushime kububwe kitinwa kandi ubutaho hato bwarkwenda ngo ububwe kitinwa nigo magara gawe umutima gwawe n'umbere gwawe nogwihamwe nje shombi nogwihamwe akavuyo kemicwe mibi nogwihamwe akavuyo kentwazambi notamu obwa Ruhanga haza Ruhanga ataho muriwe atahe niwe akurabiremu okutaha omubandi haza twena hamwe tubenyaruje ya Ruhanga ehurire kandi eshemire ebe binagambaho nebinde biwaguma notekateka mu mutima gwawe abamwe kuba kubihurira bagira ngo ninke byo bushema ninga abandi batekateka ngo ibi ne by'abanyadini abandi batekateka ngo ibyo ne byabarwehire abandi haro habo kugira ngo nangu no kubasika to kubasa kwetisa ukashemera abo bagira ngo tokabasa kutura umunsi utine kibi ninkwamiza obwe n'ubwenge bwense konko bwenje burubwo bwa Ruhanga obu yakorise kwa Yesu Kristo nko twahura umwishomo rya kabiri ubwenje buyakorise kuretera Yesu Kristo okubambwa musharaba nayo amagarage ahabwanje niyo ngo tube nyaruje kire wabwikirizo bwenge bwa Ruhanga kandi okabushaba bukakuzamu otamujogire kandi otagayire ikigambo cyeki ninkwamiza noija kubaje kajagiro karugoma magara gawe oshemere obo kitinwa omagara gawe wenka obo kitinwa habwa batahi bawe kandi na Ruhanga nko kwa kutugambira mu kitabo cyo kusururwa
ayijataho muriwe agumo muriwe arye niwe urinyarujiye ekire hazaniwe ubagano burungi obwo nabatahi bawe twena hamwe tushemere enakuzensi ezikuretwa akajagiro kebibi tuzicendeze tubase kutura umusinge no kukundana obugwaje no buteka hazaruhanga yesime kureba ina abana barungi ayesime kureba ina abakristo barungi ayesime kureba abo byahangire tushemire ukubonabona ukufa no kuzoka k'umwana we Yesu Kristo ubwo watuhendekire bireke kube byabusha kureka bibe ibyo kutucungura tuba abana barahanga abahurire tugumize mu tushabirana tusingura akajagiro kebibi akariyo magara gitu Kristo ataho muri twe tubenyarujo ehurire y'abana ba mukama agume nimwe baza kutwara umushahara yahambuye Father. Bene wito abakundwa katwongere kweshabira Ruhanga atukundire mukama Ruhanga nitukwasa abebembezi bedini bona abatumanyisa ibyawe abatumanyisa umuhanda gwawe gwo kujunwa obahwere nabo bonka itotwena hamwe nabo amagara gitu tugihemu akajagiro kebibi tugihemu ebitashemire tubone kubo butahu bwawe ubwikitinwa nabatahi bitubona buturkwebembera mukama ntukushaba obahwere bagiro bwenge obukurga hariwe obutari nk'ubwensi kureka obukwetegereza je kubari abana bawe haza nabo barwanise ebiri yakajagiro kebibi omagara gawe Kristo obinjemu haza Kristo omukubingamu utwikirize tukorobere tuba abana barungi abukura iraka ryawe abukuratire byawe mukama Ruhanga nko kuwahire y'umwana wawe Yesu Kristo okutkunda kwe no kunda ubutaho bwawe uyitwa abantu be kukamumaramu amani akargaho yatutkanishagama yataka konka hona yagumizamu yakora umurimo nashishishagama ye amusharaba utkundre itwabu yahendekire tureke kweshisha abo yahendekire ebirungi byatutungire tureke kubikwatijaga kureka tubamamanzi go kuratera ebiragiro byawe no kuratera byona ebyo twegesa mukama Ruhanga bahinitwe haroho binja bukugi bw'amasitani abatakurikiza je ekiragiro cyawe cyo kugira ngo babe niwo baramya wenka hazago masitani ne byose byo mucyo bibi nibituyariwe kandi ubundi bituretera n'iminyangaro nyingi nenaku ezituye no mu nsomo izoberi kwataha mitima yabo bona bakiri kwesiga sitani bahuguke behemwa akajagiro kebibi bya sitani baba bana abahurire omisho gawe mukama Ruhanga tweno tukukuratire biragiro byawe no kubyegesa kandi twe ukuratire biragiro byawe no kubihamya tube kurungi tubo mu businge n'abatayi bitu tubo mu rukundo n'abatayi bitu kandi tugarukane niwe tugarukane n'abatayi bitu rero nkuko watucyungize shagama y'umuhendo ya Yesu Kristo twere tushemere kandi tubabarangiriza barungi b'amakuru marungi haza utkundire tutari habo muhanda ugukwije wawe tuyije turujeho tushyicyo mu kitinwa cyiguru ibi byo natwabisha abantu raba umurumukamo wa Yesu Kristo mwana wawe umerera akategeka hamwe niyo na mutumo rukwera Ruhanga omwe obusinge no businge amen mukama bene imwe habwo butonganizo bwa Bikira Mariya nyina wa Yesu n'abakirira abandi Ruhanga bakundire abahumugisha patiri na mwana na mutumo rukwera amen obusinge bwa mukama bene imwe. Very good. Thank you so much, Father. Kandi twasimani wo watambara nitwa mucweka cy'ikigambo cy'izoberi ntwenda kusima mukama ahavo kuhereza Reverend Father Francis agaba amani marungi akatutwara kunja mu kigambo cy'izoberi amakuru
marunjaga gagari marunji mnonga tindu kumanyo watambara nitwe ubundi kuwa kubasa kushanga twagashomere ninga twaturinkarira hagati nubasa kwata Biblia yawe uze muri Yohana umutwe gwa 2 kandi twatandukana ishura y'ikominishatu kanyeriki kominishatu mwene ninkushaba ngoze ho yeshomere mpora ahabo kuba namakuru marunji mnonga tindu kumanyi iwe kayawe n'umushija wawe n'abana bawe iwe kayawe nakajagiro ninga tukajagiro mwene cyane kintu kikuru mnonga cyo kutekatekaho ahabo kuba washanga guko mukayawe toyine mu kitabo cya Ruhanga Biblia je biri nakajagiro washanga ngabana bawe tubari kuzahira mizo na Biblia tubamanya kudishoma niwe wenkanye nawe ningisha utomanya kudishoma eka yawe nukabakari akazagiro mwene abantu abikiriza Yesu kuba mujunwa magaragabo eka yawe tekabira muga Bible kandi keje tekabasa kubakajagiro mwene imbendeza amakaganya butabakajagiro ahabo kuba Yesu nabasa kubatera kakiboko kandi bibe bitari birungi twenda kubendeza Sunday nungi twenda kubendeza Sunday yakashatu Sunday yokubanza mu kwezi kwa kashatu nungi yihorere kandi Father already asitengire mutshana twendeze birungi byonka kandi Father twaramucisha go kusimangiye bari kwija kutereza ikigambo kirungi tuyikirize tumireho program Ndyamusiimanta cyine Clare mpaka 5 nitugaruka